Sikbondo secara pengajar posisi di pimpin Richard Lihlo secara kaman bisu Robi ala arong adu dhula ke Protima Terangpi dan Richard Epsilon Donaldin adu dhula ke Junipon yang pesan dari adu dhula ke Antong Timong di Sentiso asal bola laga adu dhula ke Longdiri Terang asal bola mana ke Gubin Terang arong lagi Ram Terang cilam tikul teknik ala di pasani masuk pada dalam pengajar posisi di pimpin Richard Epsilon Tigo Chairman Philippine Labs tumpat pipon pen pini dak bordan hawa HS lapen SSLC 2026 aparman successful student mate candidate tumhan kachupon solong pini chief guest saman pen kachupapon lage non hedjong itu tilik pon ke haipon 108 bukajan STLC MLA an parta karbino termas council IM sujurong farsara ke hai fansi khapon office tamelangli kaprek asai doiko kajoksi on behalf of alang lar mini fansi nang chitoy dun lo nili dag nang chitong no ningarong piglo lasilaso chitong amailong nitung wang rapet VDC chairman Sunram Singar ke hai lapentu kapta general secretary song be ke hai alang tum bhaini si guest of honaraman pe chitong lo an parta solong patir pipon central committee KSA general secretary desoy kirona ke hai alang islami dag nang chitong lo tulo lapentu itu ladak as a felicitation alogot itu career guidance tapi pun kau kajoksi resource person hisap pen itu dak hidipi local amatik lo hidipu politik ni kalau lecturer Miss Martina Rong Pipi kami yang kita dulu anpart ladak borjan keparlo school principal headmaster itu penceng lok jenama tu melong nestong dundo Holy Faith Academy principal Bikram be penceng lok ladak lokal jitu niki bohanang kecak hidipi merjeng English school ME school labang su headmaster rental sal lapen kaprek yongdung kithe geding atum all borjan tang hitong lo la solong pini ka chopon long la ke itu ningarong perfect lo la sila sonsi ekibang gilang apor samelang tum klempon bombo kuti ning thelo lapen thu pini ladak KSC alang tu malong ka cerap dun pini ladak lokal penceng lok kado wetung same cerap citu dun lok jakong orang budi suri penceng lok nasi lagi me pegang theglo pini nili ladak pen bertak pacetang tu je kado ka wes tamila pusom si ciklem rep tambe mutang telu ka cari tu kado wes na asu se ningru ponpo edi papranun thekpo lapen thu pini ladak isi project mate kimesen kai karchu ponpo mason pen pini project bukit pudang tung lalo pini bangke student alogor apia po made parents guardian hos kami phapon pen ongdung pen chitong dun nasi ili pini laga ngasi tong dun long pot ngarong pig na pasini pini nga bangket tuning penan par pining ong piglo lapen morning ke nili tum ninggit hedu twice thrice mane ansu si double baji lasi dil tum stami kado ko besame dak social organization penceng lok ke si logot itum abang so awareness kado ko kami klempon bom lo lapen alang tum ki klempon la ke lu cari penan part career guidance lapen ke anti drugs awareness lapen kaprik tamalang tum klempon bom la suang